Kabut rekam jong Yunus kalong banyo syong syuki hadu usnem arjar arpon riu. Hadu arpau teli ki political party ki balap persyak. Kajing kelumar ha Bangladesh kadang yai beteng namar. Ki sengsany pertai kilak keno ya unong ai jing mut ba sipor jongkari Muhammad Yunus. Ba ulap pensange ya ki jing penkela haka jing temu ban penslem. Ya ka jing tabwot. Unong yalam ka Bangladesh Nationalist Party BNP Usalahuddin Ahmed ulak keno baka sorkar Yunus kam terwa AA tangkidakti batli haka kerteng jongka jing penkela. U Ahmed ula banjur ba Yunus simlasim ya kino ki senjam ki baskem pan pentikna bayaka election hapo kari Bangladesh borok kawe la ban penlong usnyam arjar arpusan patkan syak rong no hausnyam arjar arpon riu kat ba unong job Nobel ulom bayaka jing tabwot un penlong hapreng benai Desember jong usnyam arjar arpusan bat hau benai Jun jong usnyam arjar arpon riu dakaba banjur badon kamban pentrikam ya ki jing penkela ya ka election kat nosin pinpli ya kini ki jing penkela labu jingkeli utkot ka standing committee jongka BNP kat kum ka khobor nakatrat pathai khobor jongkari Bangladesh ka The Daily Star. U Ahmed ulak keren ya kini ki jingkren haka jingelang balap penlong da ukrisak dal haka Institute of Diploma Engineers hadhaka kani ka jingelang kadai ka jingerke ya ka jingdap sausnem jong unong seng jongka party. Unong elam jongka BNP ulak dausai bakumno ki jing penkela kimlong ki bakongsan haka jing shisha sasisin haka benda kabalai pilap penya soalang ya ki aka pishup iyangi ya ka banana jongki jing penkela ulong halor kani Yunus ulak hot ya ki seng phalang pan ya kren lang menta katayo haka bayadai bat ki jing hot bat thamai jong unong ai jing mut bakongsan ban ya kren u Ahmed ulong ngilaong ya pi banlum banlang ya ke kabala depan ya kren bat ban wanra ya ka syakari hi parok kawe Henry haka jaka kata pi peniat lengba ki jingle niam klem kano kakam kaba shisha kabala le ula penrem syushu ya Yunus nak benta ke kaba ula batai kum ka jing phaiden ya ki jing pentikna ki ba kham mensua piong yangi pakan don ka election hau benai Desember Henry nang ta pilak kenran dino kata kalong kabas ngosi ulong lada tang ban syukren syapang ka jing yo biang ya ka hok sensyar pajba jungi penlong ya pi ban ngosi konong ai jing mut barang ba badon borom kata kalong kabab penduk jing kerman shisha haduk katno pin penslem ya ki jing penkela dak bab penukam iya kani kadau lapen kut u Ahmed hakawai pat kaliang menin kasengi layo jing tip bakumba arpau teli ki political party ki badon hapo kari Bangladesh kilak kentaj ya ka jing temu jong Yunus ban penjalan ya ka jing penlong ya ka election hapo kari hadu usnam banwan Henry layatu bakidon tang lightly ki party ki ba ai jing kersan ya ka tega jing temu jong Yunus bakentup ya ka seng NCP ka badai ka seng balam mi pau bat kha naka jing yalam ki samla puli hausnam baladap bat balak kersan de da Muhammad Yunus.